benshi mukomeje kwibaza ko Vestina yaba yasezeranye, abandi ngo nibyo abandi ngo sibyo. Amakuru dukesha inyarwanda.com, igihe.com nuko uwitwa Vestina yamaze gusezerana imbere y'amategeko. Nyuma yo gufatirwa irembo, Vestina yasezeranye mu mategeko no mu diaspora. Ishimwe Vestina uzwi mu itsinda rya Vestina Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we Udirowosa Idirisa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 Mutarama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Amakuru inyarwanda ifite nuko umuhango wo gufata irembo wabaye ku wa mbere tariki ya 6 Mutarama 2025. Abareberera uyu muhanzi bari banzuye ko nta numwe mu bitabiriye ndetse nuri hafi wemerewe gufata amasho cyangwa amafoto. Vestina Dorcas ni abakobwa bavukana bamamaye mu ndirimbo zisingiza Imana zirimo Iriba, Simagarara, Adonai, Nema, Ihema, Umutaka, Ibuye, Nzakomora, Nahawe Ijambo, Ku Musaraba, Sebayari, Isaha ndetse n'izindi. Ni itsinda rikunzwe cyane mu muziki wa gospel, rikaba rigizwe n'Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas. Ni abavandimwe babiri bavuka mu karere ka Musanze, biyemeje kuririmbira Imana mu myaka y'ubuto bwabo. Ishimwe Vestina tariki yavutseho yavuze tariki 2 Gashyantare 2004, akaba aherutse gusoza ayisumbuye. Kamikazi Dorcas yavutse 28 Kamena 2006, bombi bavuka kuri Uzamukunda Elizabeth na Nizeyimana Mazimaka. Bavukara ari abana batandatu mu rugo iwabo, harimo abakobwa 4 n'abahungu 2. Baririmba muri Goshen Choir y'i Musanze. Batangiye kuririmba ku giti cyabo 2018, maze 2020 batangira gukorana MI Empire ubita muri Ndahabi. Akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane, ari nawe ureberera umuziki wabo kugeza kuri uyu munsi. Ku wa gatandatu tariki 24 Ukuboza 2022 nibwo Vestina Dorcas bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabereye muri Kigali. Bashyirwa bikomeye n'abakunzi ba gospel. Ni igitaramo cyitabiriwe n'abarimo Apostle Mignon Kabera wanabwirije muri iki gitaramo, akanabaha impano ya miliyoni. Icyo gihe aba bakobwa bamurikaga album yabo ya mbere, ikaba yaraguzwe miliyoni 15. Mu bandi b'ibyamamare bitabiriye iki gitaramo harimo Coach Gael, Isimbi Aria, DJ Phil Peter, Alex Muyoboke, Miss Muyang Claudine, Bamenya, Bishop Prof Fidel Masengo, Aline Gahongayire n'abandi. Kuri ubu inkuru iri kuvugwa kuri iri tsinda rya Vestina Dorcas nuko umwe muri bo ari nawe mukuru, Ishimwe Vestina, yamaze gusezerana mu murenge n'umukunzi we Udirowosa Idirisa wo mu gihugu cya Cote d'Ivoire ufite imyaka 42. Amakuru avuga ko ari umusore w'umuke cyane wakunze bikomeye uyu mukobwa, yiyemeza kuzabana nawe akaramata. None ubukwe buratashye. Inyarwanda yamenye ko nyuma y'ubukwe Vestina n'umugabo wowe Idirisa bazatura mu Rwanda. Ngaye nguko rero ibya Vestina. Mwari mukomeje kwibaza ko byaba ari byo cyangwa se ari ibihuha. Oya, aya makuru niyo ndetse arizewe, ndetse yewe byamaze kuba official. Ubu ntakiri umukobwa muri Westat. Uwo yari Vestina, naho ndi turatsinze wawe. Don't forget subscribe, comment and share.
Njye ndi turatsinze wawe, reka tugaruke.